us in a minute of prayer every day to pray for humanity and the whole world as we go through these perilous times. While safety measures Jalesimi da dododi abe asikoko kple nusendodo míaƒe lãmesẽkpɔ xɔnuwo alebe wòakpe ɖe mía ŋuti míato ɣeyiɣivɔ siawo me hã la, gbedanu bubu aɖeke meli si sesẽ wu Mawu nu siwo katã tɔ ƒe dɔyɔyɔ o, eye míehiã eƒe dɔyɔyɔ le ɣeyiɣi sia me wu. Meka subɔsubɔ si me nele alo ƒuƒoƒe si me netso alo ha si me nele o. Esia la enye kpekpe hena amewo katã le xexea me godoo. Wo ame siwo tsɔ ɖe le eme hena woƒe ƒomewo, xɔlɔ̃wo, wo lɔlɔ̃tɔwo kpakple amegbetɔ ƒomea katã ƒe tsɔme. Mɔɖeɖe li na ame sia ame be wòado gbe ɖa kple mí faa. Hena nugɔmekɔkɔ bubu aɖewo la, miate ŋu akpɔ míaƒe kaƒogodze siawo le afi ma. Akpe geɖe na mi eye mele mɔ kpɔm be mase miaƒe nukɔkɔe. Mawu neyra mi. Ang simpleng pagmamasid sa kagandahan ng kabundukan, dala ay ginhawa sa kalooban. Subalit sa likod ng natatanaw ng ating mga mata ay ang mga nakaambang panganib. Menye tso da lãwadawo ɖeɖe si me o, ke boŋ ame siwo le agbeme ƒe nuwɔnawo me dze o la. Ng taong ito, isa ang sityo bagsak sa mga lugar ng enkwentro. Ewoe bena ame siwo le nutome afi sia la kpovitɔwo kple ame dzeaglãwo wole aʋa wɔm le woƒe ntome. Ewoe be vɔvɔ̃ le amewo lém eye nu siwo le mɔ kpɔm na la mete ŋu va me o negbe dzimaɖitsitsiwo ge ɖe wo me alo le wo me. Wonɔ afi ma tsã gake esime wole bɔmbuwo dam le afi ma la, wobe vɔvɔ̃ nɔ anyi. Sodzawo le afi ma, ye ta vɔvɔ̃ le wo ɖom be woayi ɖe towo dzi. Kura le fifi me, vɔvɔ̃ le wo lém. Wole vɔvɔ̃ be woayi towo dzi ɖe wo ta. Ye ta mía katã afi sia koe míanɔ eye ne ame aɖe bia mí be míawɔ nane na yewo la, eyi ko míeyina. Ne wòanye be woawo ɖeɖe koe wònye la, anye ne woanɔ agbe dedie, wote ŋu kpɔ woƒe zazãwo le agbenɔnɔ dzadzɛ hodzoe aɖe me. Ne ma agblɔ míaƒe agbe ŋutinyawo le afi sia, teƒe vovovoe míekpɔa míaƒe zazãwo tsonae. Abe adedada, blidede, bligbledede kple akɔɖugbledede mawo. Esiawoe míewɔna le afi sia. Ame aɖewo la wofɔna nene ƒe nu siawo atsɔ wo ayi ɖe asime. Eye míeva léna tɔmelãwo hã. Míewɔa esia gaƒoƒo ene sɔŋ. Eye míete ŋu léna kpekpeme kilo 10. Ne míeyi adedage la, míekpla míaƒe avuwo ale si woaɖe nene ƒe lã klesiawo ɖo alewo. Eye ne ɖeɖitewo nu la, míeda atsuwo
wawo míewɔ esia zi ɖeka le dzinua me. Míeyina ɖe etowo dzi eye míeva ɖena ede ɖɔmiwo. Nu siawoe míedrana gake abe míawo ene hã la, woawo hã wotsia dzimaɖi ne wòanye be ame aɖe le dɔ lém. Vevietɔ zi aɖe si dzedze mele wo si ku ɖe dɔléle siwo ŋuti woatsɔ dzo ɖo kplakplakpla o. Kura ne wodzi be yewoayi ɖe dugame hã la, womete ŋu wɔnɛ o. Wo ameawo geɖe la, ekpekpekpe ɖea fu na wo. Ƒodoɖuame, taɖuame kple zidodo alo ame siwo ƒe mo nɔ tɔtrɔm. Wole esia alo edɔ sia léawo ɖe agbã alo dɔ sesẽ siwo wɔna la ta. Ame geɖewo la, vɔvɔ le na wo ɖe esia ŋuti elabe wotsia dzimaɖi ɖe face mask kple atike dodowo. Susumata ame ʋɛa aɖewo koe yina. Susumata nɔviawo siwo ƒe dziwo le ʋuʋu hena ame siwo hiã tu wo la, wova sra wo kpɔ le woƒe nɔƒewo eye wotsɔ lɔlɔ ƒe nunanawo ɖe asi tso Fofo Mawu la gbɔ la yina wo. Dzidzɔ mi ŋutɔ be Mawu na nene ƒe kpeɖeŋu sia ƒomevi. Nenema ke míawo hã si kpe ɖe mía ŋu le atike nyawo gome. Togbɔ be mía gbɔ dzidzi bo hã la, Mawu wɔla la edudu yayrawo ƒo ɖe mía dzi le mía teƒe afi sia. Míele akpe dam ŋutɔ le Gozaga ƒe nutome afi sia vevietɔ ame siwo tso Baksan afi si wokpɔ dɔnɔwo gbɔ le. Esia kpekpeɖeŋu gã wònye na mi kple míaƒe dumeviwo. Nenema ke ame siwo tso golɔgbiwo nutowo me elabe fãe wònye hena ame siwo le edɔ lém. Mía katã nu siwo mie katã miewɔ la dze mía nu. Aƒetɔ lae dzɔ nene ƒe dɔwɔna sia nu eye nye mexɔe se be esia ete ŋu va eme dedie. Akpena Mawu. Míele akpe dam be miebu susu hena kpekpeɖeŋuwɔwɔ na mi la ŋuti. Akpena Mawu. Mahalagang bagay sa buhay ang pagkakasundo, lalo na anya nane si le vevie le agbeme. Vevietɔ neva nu nyuiwɔwɔ ƒe akpa gome. Wo ŋutilã ƒe gbadze alo nukɔ o, nu sia meye nuti wòku ɖo o. Ke boŋ tso míaƒe dziwo me, nu siawoe wòdze be míade egbɔ alebe míate ŋu anɔ tsitre sesĩe le hiãkamewo me. Mina míakpe ɖe hiãtɔwo ŋuti. Nenema ke mía katã míate ŋu asubɔ le tomefafa me. Míate ŋu akpe ɖe mía nɔewo ŋuti azɔ ɖekae le aleke gome asi le asi me, abɔ le abɔ me. Ne míele ewɔm la efia be mite ɖe mía nɔewo ŋuti kplikpli, mele bɔbɔe be woama mía dome o. Mina mía katã míazɔ le nufiafia me le avuléle me. Mawu tɔe nye kafu la.
Ang kapayapaan po ng Panginoon ang manatili nawa sa ating lahat. Mawu ƒe ŋutifafa nenɔ mía katã míame nɔviwo le afiawo katã, nemake mía nɔvi amegbetɔ siwo li kpli mí le ŋkeke sia dzi. Esime míayi edzi ase mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe sewo, hafi mía adze egɔme ake asrɔ̃ nu tso eƒe nufiafiawo nu la, míele mía katã míakpem be ne edze mía nu la, mina be mía katã míate ɖe Mawu ŋuti eye míabia eƒe kpeɖeŋu to gbedodoɖa me. Mina mía ado gbe ɖa. Mía Fofo, Mawu gã nusiwo katã tɔ, le mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Fofo, mía katã míele akpe dam be ake la mɔnukpɔkpɔ nyui su mía si, alebe míayi edzi anɔ wò nyawo sem. Akpe na wò Fofo be nèxɔa na mí gbe sia gbe. Togbɔ be ŋɔdzinu geɖewo ƒo xlã mí, míenya esia ɖe wò nublanuikpɔkpɔ kple wò dɔmenyonyo la ta. Míele dedie tso afɔkuwo katã me. Neyi edzi le agbe kple ŋusẽ na mí, eye nèna mí amenuveve si asu mía nu la, nenemake mía lɔlɔ̃tɔwo le míaƒe hiahiãwo katã me. Fofo, míebia wò tsɔtsɔke, eye míele míaƒe nu vɔ̃wo me ʋum na wò. Be ale si míetsɔe ke ame siwo wɔvɔ ɖe mía ŋuti la ene la, ake la Fofo, míele kuku ɖem na wò be si be míagase wò nyawo la, nàdɔ wò gbɔgbɔ kɔkɔe la aɖo ɖe mí, eye na aʋu susu kple dzi hena ame sia ame si aso wò nyawo la. Fofo, míehiã wò kpeɖenu vietɔ hena luʋɔ siawo le ɖeɖekpɔkpɔ dim. Beble geɖewo li le ɣeyiɣi si me míele la, ake míeɖo dzi ɖe enu be wò asi sesẽ la akplɔ mí, alebe míadze si wò nyateƒe la hena míaƒe ɖeɖekpɔkpɔ, make mía lɔlɔ̃tɔwo kpe ɖe mía ŋuti, alebe míaga ase wò lɔlɔ̃nu si sege míala le egbe ƒe ŋkeke la me la gɔme. Na be ŋutifafa na aɖu dzi le wò subɔlawo ƒe teƒewo katã. Ake la míede akpe na wò le mía Ɖela Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen.
Sumatin po ang kapayapaan ng Yo, Diyos. Mawu penutifafanan no, anyi kple miakata, dona miakata, gapopo kame miele miagbodem, la kekape akpa vovoawu. Afisi, miele miaƒe dutoƒo xɔsemenusɔsrɔ wɔm le, eye wole esia gɔme dem le gbegbɔgblɔ enyi sɔm me. Yeta miawo siwo tso Mawu ƒe hame le xexea me godo la, ake miele miakpem be mia awɔ ɖeka kpli mi le gaƒoƒo ʋɛ siwo zã ge miala, alebe miayi edzi aƒo ŋu atso mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe sewo ŋuti. Esia nye míaƒe ŋkeke etɔ̃lia le míaƒe akpa gome, eye mídzi be míaɖo ŋku edzi na mi be esia made gaƒoƒo ɖeka kple afã o, efie sia fie dzo ɖa va se ɖe fi ɖa, eye kɔsiɖa sɔe míele esia wɔ ge, si me míele nu srɔ̃m tso mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe sewo ŋuti. Ke egbe la, enye míaƒe ŋkeke etɔ̃lia, ne miedi be woana mi Biblia agbalẽtɔ la, miate ŋu aŋlɔ agbalẽ ɖo ɖa mi abia Biblia la, miŋlɔe ɖo ɖa mi, alebe mianya afi si mía atsɔ Biblia la aɖo ɖe mi le. Miate ŋu ana Biblia mi fãa ga ɖeke maxɔe, eye miagagblɔe ake esiawo katã la fãe wònye míenana amewo ga ɖeke maxɔe. Ke vevietɔ ame siwo ne le nya la sem, eye wodi be yewoa axlẽ ŋɔŋlɔ kɔkɔewo, eya ta akpe na Aƒetɔ la be mɔnukpɔkpɔ nyui bubu su mía si le fie sia, alebe míate ŋu ayi mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe sewo sɔsrɔ̃ dzi, eye be míayi míaƒe nusɔsrɔ̃ dzi la, nɔvinutu Eli Soriano nye esia ake. Dɔ efie na mía nɔvi amegbetɔwo katã kple ame siwo katã le sedede sia ƒe nusɔsrɔ̃ sem. Akpe na Aƒetɔ la be mɔnukpɔkpɔ su mía si be míasrɔ̃ nu. Míele nya siawo gblɔm na mi be miaxɔ wo ade eme enumake o, ke boŋ míele nusɔsrɔ̃ wɔm, míele nugɔmekɔkɔ wɔm abe ale si ŋɔŋlɔ kɔkɔe la gblɔe ene le Yohanes ƒe agbalẽ gbã 4:1, lɔlɔ̃tɔwo, migaxɔ gbɔgbɔ sia gbɔgbɔ dzi se o, ke mido gbɔgbɔawo kpɔ, nenye ɖewo tso Mawu gbɔ, eye gbɔgbɔ sia nyagblɔɖila geɖewo dogo yi ɖe xexea me. Le xexe si me míele fifia la, eƒe akpe geɖewo va yi, akpe 2 sɔŋ va yi, woƒo ŋu tso aʋatsonyagblɔɖilawo ŋuti. Aʋatsonyagblɔɖila siwo gblɔ le Biblia me la, wonye gbeƒãɖela siwo nye ameblelawo, ameflulawo. Ƒe akpe 2 sɔŋ apɔstolowo kpɔe le woƒe ɣeyiɣi mɔ me be aʋatsonyagblɔɖila geɖewo wonɔ anyi. Woya susu tso esia ŋuti. Ƒe akpe 2 megbe míele le ɣeyiɣi sia me la, ame neniwoe woanye. Nu ɖeka ɖe si míate ŋu agbe o, esime míele nu srɔ̃m tso Kristo ƒe sewo ŋuti, Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe se vavawo ŋuti la, le ɣeyiɣi aɖewo me la, míele nu ƒo ge atso nufiafia gbegblẽ siwo fiam aʋatso gbeƒãɖelawo le la. Míaƒe dziɖula, míaƒe nufiala la, edze be wòanye Kristo. Medze be míaɖo to ame bubu aɖeke ne eva Mawu ƒe seawo gbɔ o. Kristo ɖeɖe ko Fofo la ɖo be wòanye nufiala ɖeka ko si afia eƒe dzɔdzɔenyenye kple eƒe sewo. Aʋatso nufiala geɖewo dogo le míaƒe ɣeyiɣi sia me. Nyagbe si nye Bulan, enye Tagalo ƒe nyadeto aɖe. Esia gɔme nye nufiala si nye adzeɖala, aʋatsokala, ele ɖokui wɔm abe nufiala wònye ene, gake nu si fiam wòle la, adzeɖaɖae wònye. Miɖo to mia asi Petro ƒe agbalẽ 2:1, ke aʋatsonyagblɔɖilawo va tsitre le dukɔ la dome abe ale si aʋatsonufialawo la va miawo hã mia dome ene. Ame siwo la tsɔ gbegblẽ ƒe kɔmamawo ava tra ɖe emedza, eye woagbe nu le Aƒetɔ si xe fe ɖe wo ta la gbɔ, eye woahe gbegblẽ kpatakpata ava wo ɖokui dzi. Woŋlɔ esia eƒe akpe 2 sɔŋ va yi le Biblia me, eye esia le dɔ wɔm ŋutɔ le míaƒe ɣeyiɣi si me míele la. Le esime apɔstolowo nɔ agbe la,
ava tso gbeƒãɖelawo dogo yi ɖe xexea me, abe ale si ava tso nufialawo le eƒe nyanu, ava tso nufialawo la va mia dome ene. Susumatai wòdze be míalé ɖe eye aku ɖe nufiala vava la ƒe sewo ŋuti si tso Mawu gbɔ la, eye ame sia eye nye Kristo. Eya ɖeɖe koe Fofo la na nusẽ le míaƒe ɣeyiɣi la me be wòafia eƒe sewo. Hesia dzie míawɔ ɖo le kristotɔwo ƒe ɣeyiɣi la me. Míayi míaƒe nugɔmekukuwo dzi, míaƒe dodokpɔ wɔwɔ la dzi. Megblɔ be dodokpɔ elabena abe ale si megblɔe na mi va yi enea, míado kpo nuƒoƒo tso ava tso nufialawo ƒe nufiafia nu o, labe esia le Biblia me. Zi si wòdze be woe nado dɔmedzoe la, ɖe wòle be nadoe akpɔ bususu tso eŋuti. Biblia le asiwò, ate ŋu axlẽ tso Biblia me be nyateƒe ava tso nufialawo la nɔ anyi eye ava tso Kristowo la va. Nu si wa afia la metso Kristo Aƒetɔ la gbɔ o, ke boŋ woafia woawo ŋutɔwo ƒe nufiafiawo. Biblia la eyae nye agbalẽ si wòdze be woazã. Mawu ƒe nyawo ele ɖoɖo la ɖoɖo nu, eye nu sia wòdze be wòanye míaƒe nusɔsrɔ̃ ƒe ɖoɖo. Mawu ƒe nya la ele abe nudanu ene. Yetae edze be woada mí le nene ƒe ɖoɖo ma me, eye nu sia nu nasɔ ƒe. Ne wò kpekpeme mesɔ kpli o la, ekema mele eteƒe o. Esi le eteƒe pɛpɛpɛ la, eye nye Mawu ƒe nya la, ne wòanye be gbeƒãɖela aɖe ƒe nufiafia tra mɔ alo tsitre ɖe Mawu ƒe nya ŋutia, gbeƒãɖela ma la ava tso nufiala wònye godoo. Eye le ɣeyiɣi aɖewo la, nu ɖikokoe aɖewo wɔna. Nanewo li wɔnuku ŋutɔ ɖokoro abe sia ene, be Mawu ƒe nukɔ azɔ eye nye eƒe nukɔ. Afi kae nate ŋu akpɔ esia le Biblia me. Nu katã míele nu sia gblɔm ɖo, míele egblɔm be míaʋu amewo ƒe susuwo me, alebe woade nugble le eŋuti. Susu sia tae míele wɔm ɖo, menye be míawɔ dre kple ame aɖeke alo atsitre ɖe ame aɖeke ŋuti o. Elabena ame aɖewo gblɔ be Kristo nye Mawu, eɖewo gblɔ be Kristo nye nyagblɔɖila, eɖewo gblɔ be Kristo la amegbetɔ koe wònye. Míele egblɔm be míatsɔ atsitre ɖe wo nu o, ɖekoe míetsɔa woƒe nufiafiawo le sɔsɔm kple nusɔsrɔ̃ la, alebe míakpɔ esi tututu le Biblia me. Azɔ esi Biblia gblɔ la, ele be míaxɔe de me wu esi ame bubuawo la gblɔ. Nu sia srɔ̃ ge mía la, mexlẽ na mi tso Biblia me. Nyagblɔla ta 9:27. Míetsɔ nu ɖeka sɔa kple ɖeka be míakpɔ sidzedze, be míakpɔ esi nye nyateƒe la. Míaxlẽ ake nɔvi ŋutsu Daniel. Kpɔɖa, nyagblɔla be esiawoe nye asi tu ɖekaɖeka ne makpɔ sidzedze. Nyagbe si wozã le Tagalogbe me, gɔmee nye be ale natsɔ nane asɔ kple nu ɖeka. Wotsɔ nu ɖeka sɔa kple nu ɖeka, alebe woakpɔ nyateƒe la. Yata míele tsɔ ge asɔ kple Biblia la, ehawo ƒe nufiafiawo, ƒuƒoƒe siwo li le ŋkeke siawo me ƒe nufiafiawo, eye míasrɔ̃ nu si le Biblia me. Ko labe nu si srɔ̃ ge mía la le egbe ƒe ŋkeke la dzi ene. Menye be míatsitre ɖe ame aɖeke ŋuti si Biblia ƒe nufiafiawo aɖe fu nɛ o, ke boŋ be míado dzesi nu si le eteƒe kple si mele eteƒe o. Tesalonikatɔwo ƒe agbalẽ gbã 3:21. Ke mi do nuwo katã kpɔ, eye mi lé ɖe nu nyui la ŋuti. Mi ɖe mia ɖokui ɖa tso vɔ̃ sia vɔ̃ ƒomevi me. Esia nye Mawu ƒe se la. Mi do nuwo katã kpɔ. Míele nuku lé ge ɖe nu sia nu ŋuti, eye
mina mia alede nusi nyola nuti eye mia de mia dokuida acho vosia vopo mevima donu kata kpo eye mi lede nusi nyola nuti eye mia cho vosia vo afugbe esie nye agbenono le agbeme le xexeme esie dzi nato azu amenyuwo mi dui kpɔ eka nyo wo kpɔ nusi nye vɔ la eye na de ɖokuiwo ɖa tso vɔ ŋuti eye na le ɖe nusi nyo la ŋuti na le ɖe nusi nyo la ŋuti. Romatɔwo tawi eve kpikpi asieke tawi eve kpikpi asieke lɔlɔ la neganye alakpanu o mitsri nuvɔ mi le ɖe nunyi la ŋuti yeta míaƒe dɔda asi wònye be míadi nusi nyo kple esi nye vɔ ne menye nenem o la ne mado dzesi esi nye vɔ kple nyui o la leke na woalé ɖe nunyi la nu eye aleke na aɖe ɖokuiwo ɖa tso vɔ sia vɔ ƒomevi mee nu sia wɔ ge míala esi míedze egɔme la mele míaƒe tsɔtsɔke bia xoxo abe nyemate ŋu aƒo nu kple mia katã o nye la nyemate ŋu asi le ɖokuinye me míaƒe vevesesewo alo nya aɖe si midzi be yewoagblɔ la o ake la ne wòanye be nya si gblɔm mele dze abe ezu nuɖiaɖia na wo la ekema tso ekem megado dɔmedzoe o wo ya bu enuti kpɔ nyuie ade nugble le enuti Bibliawo woli le agbalẽdraƒewo ne eɖe mele asiwò o la míawo mi le Biblia nam amewo faa azɔ míadze egɔme nɔviwo nu si srɔ̃ge míala la eyae nye ale si wòdze be woayɔ Mawue le xexea me la le ɣeyiɣi aɖewo me la míele numetoto aɖewo me toge abe kpeɖeŋutɔ aɖeke meli na mi o ene abe ame aɖeke meli si ŋuti míate ŋu aɖo dzi ɖo ene o le ɣeyiɣi mawo me ame ɖeka ko míate ŋu atrɔ ɖe eŋuti la eye nye Mawu yɔyɔ alo gbedodoɖa la enye mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe sewo dometɔ ɖeka ɖewohĩ miedo dzesie be hafi míadze egɔme la mído gbe ɖa eya ta medzi be mafia esia mi labe ɣeyiɣi sia ɣi si me míedzea nusɔsrɔ̃a gɔme eye awu enu la míado gbe ɖa. Gbedodoɖa enye sedede Kristo ƒe se aleke wòdze be míawɔe ɖe wòdze be mía katãe ado gbe ɖa ate ŋu abu ta me be nu katã mele biabia sia biam ɖo elabena ekpea biabia geɖewo la dzodzroe wonye. Mina míaxlẽ Yohanes ƒe agbalẽ ta 9:31 míenye bena Mawu meɖoa to nu vɔ̃ wɔlawo o ke boŋ ne ame aɖe vɔ̃a Mawu eye wòwɔa eƒe lɔlɔ̃nu la eyae wòɖoa toe. Biblia gblɔ be Mawu meɖoa to nu vɔ̃ wɔlawo o ne wòanye be ne yɔ fu kple nu vɔ̃ mewɔa nu bubu aɖeke o negbe nu vɔ̃ gbe sia gbe la blia nya kple srɔ̃wò gbe sia gbe la Biblia gblɔ esia megado dɔmedzoe o esie le Mawu ƒe nya la me le Bibliawo katã me le katolikotɔwo protestantɔwo yehowa ɖasefɔwo kple Bibliawo katã me Mawu meɖoa to nu vɔ̃ wɔlawo o yetae gbedodoɖa geɖewo la wonye dzodzro ne wòanye be ame si le gbea dom ɖe ame vɔ̃e wònye la Mawu meɖoa toe o eye nu bubu aɖe hã wòdze be míase egɔme eye nye nya siwo gblɔ le lododowo míaxlẽ lododo tawi 5:8 ame vɔ̃ɖiwo ƒe vɔsa enye nunyɔna Aƒetɔ ke nuteƒewɔlawo ƒe gbedodoɖa dzea enu. Ne ame si le gbea dom ɖa enye ame dzɔdzɔe la edzɔa dzi na Mawu Fofo la edzia enu
akene wanyebe amesi le gbadunda ame vɔ̃ɖi wonye la nunyɔ ŋu wonye na fofo la mana mi kpɔɖenu aɖe abe le kpɔɖenu me ame aɖe si ne lɔna la va gbɔwò melɔa nu le egbɔ o esi wòte ɖe nuwò wògbɔna nu ƒo ge na wò la kasia wòadze nuƒoƒo gɔme la ne le esem akene wanye be ame si gbɔna va gbɔwò enye ame aɖe si media eƒe nya o la medi gɔ̃ hã be yakpɔ eƒe ŋkume o. Ame wɔ nukpenanu sia nyemedzi be makpɔ eƒe me o le tagalo ƒe nyagbe aɖe nu. Alia Mawu hã le. Ne ame dzɔdzɔe le gbe dom ɖa nɛ la, edzia Mawu nu. Akene wòanye be ame si le gbea dom ɖa ame vɔ̃ɖi wònye la, nunyɔnu wònye na Aƒetɔ la. Ye tae wòdze be míanya ale si wòdze be míado gbe ɖae. Ale si Mawu axɔ míaƒe gbedodoɖawo. Ano ang epekto ng panalangin pagka ang mananalangin ay yung kinalulugdan ng Diyos na mga taong matuwid? Yan po ang magiging suheto o takbo ng Esienye míaƒe tanya sɔsrɔ̃ la. Tanya si srɔ̃ ge míala le fiesia. Mele mɔ kpɔm be míado dɔmedzoe o. Ne míanɔ nanewo wɔm si Mawu ƒe nya la aɖe fu na mi la, nenɔ míaƒe susu me be kpikpi siwo katã srɔ̃ ge míala la ele Bibliawo katã me, katolikotɔwo, protestantɔwo ƒe Bibliawo, le subɔsubɔ katã ƒe Biblia la me. Ye ta ne miado dɔmedzoe ɖe ŋutinye ɖe nu si maxlẽ la ta, ekema mido dɔmedzoe ɖe mia ŋutɔ miaƒe Biblia la nu. Esia ado tso me. Míadze egɔme nɔviŋutsu Daniel. Míaƒe biabia. Aleke wòdze be woado gbe ɖa abe ale si Kristo fie. Gbedodoɖa si le eteƒe si le Mawu ƒe nya la nu. Mina míaxlẽ Mateo ƒe agbalẽ tade kpikpi andre yi ɖe enyilia. Ke ne miele gbe dom ɖa la, migagblɔ nyatsinyatsi abe trɔ̃subɔlawo ene o. Elabena wobu xa bena le yewoƒe nya geɖewo gbɔgblɔ ŋuti la, woaɖo to yewo. Eya ŋuti migaɖi woawo o. Elabena mia Fofo nya nu siwo hiã mi hafi miebianɛ. Ne ƒe nya sia eme kɔ ale gbegbe. Nya si Aƒetɔ Yesu Kristo gblɔ, míaƒe nufiala. Aƒetɔ Yesu Kristo gblɔ na kristotɔ gbãtɔwo, ne miele gbe dom ɖa la, migagblɔ nyatsinyatsi abe trɔ̃subɔlawo ene o. Azɔ mina mía abia, ɖe ame aɖewo li wogblɔa nyatsinyatsi le woƒe gbedodoɖawo me. Woli. Ɖe kuku migado dɔmedzoe o. Ame aɖewo woxlẽna Maria kɔkɔe xexlẽme atɔ, mía Fofo xexlẽme atɔ, apɔstolo ƒe xɔseme ʋuʋu xexlẽme atɔ. Wonɔa nu xexlẽ siawo dzi. Susumata woyɔe be Rosario. Migado dɔmedzoe o. Woƒe Rosario la, dzonukui xexlẽme 59 wɔe. Eya ta woƒe gbedodoɖa la, nyama ɖeka ƒomevi ko wonɔ gbɔgblɔm to woƒe Rosario xexlẽ la dzi. Biabia nye be Rosario xexlẽ la ɖe wònye Kristo ƒe sedede ma. Le katolikotɔ ƒe ŋutinya siwo dzɔ la nua, afi kae Rosario sia tso? Mina míaxlẽ tso katolikotɔ ƒe Biblia la me. Woƒe agbalẽ boŋ me. Míele sia gblɔm be míatsitre ɖe ame aɖeke ŋuti o. Ɖeko míele nusɔsrɔ̃ wɔm tso nudzɔdzɔ siwo dzɔ va yi la ŋuti, nudzɔdzɔwo kple nu si le Biblia me la me. Le katolikotɔ ƒe agbalẽ la nua, agbalẽ sia la, woƒe amegãwo wole nyanya me nɛ. Rosario ƒe nyaɣaɣla la, míakpɔe le xa 8. Nu ke woŋlɔ ɖe afi sia. Gake la, ɖekoe wokpɔ esia le ƒe 1,240 me. Ema ye dada hame kɔkɔe la xɔ Rosario siwo le zazãm le fifi me.
esia nye ɖoɖo si dzi zɔm míele le ŋkeke siawo me. Saint Dominic eye na esia hame eye wòƒoe tso ɖetugbi yayra la gbɔ si nye nusenu si woate ŋu atsɔ atrɔ albidziatɔwo kple nuvɔ̃wɔlawoe. Wogblɔ be katoliko ha xɔ rosario sia le ƒe 1914 me. Eƒe 1914 me koe dada hame kɔkɔe la xɔ rosario la siwo le zazam le ɣi sia me. Saint Dominic wole gbɔgblɔm be wotsɔ nya ɖe Saint Dominic ŋuti be eya xɔ esia eye le eƒe nyanu la etso ɖetugbi yayra la gbɔ eye ƒe 1914 me nɔvio ɖe mienye be ƒe 1902 megbe esime apɔstolo ku vɔ xoxo la ema yi rosario sia doa. Ƒe 1902 esime Kristo yi ɖe dziƒo xoxo ema yi rosario la do. Ɖe esia tso Kristo gbɔa nyɔmie ka ɖe edzi be metso egbɔ o. Nu ka tae? Elabena ne rosario ƒe nufiafia Kristo gbɔe wòtso la anye ne wòafia esime wònɔ anyigba la dzi. Gake le katoliko ƒe ha nu la rosario sia ɖekoe wòdo le ƒe 1914 me. Efia be apɔstolowo woku xoxo ƒe 1902 eye nufiala Aƒetɔ Yesu Kristo yi ɖe dziƒo xoxo hafi rosario sia va do. Esia mekɔ ƒãa be menye Kristo gbɔe nufiafia sia tso o. Le nyateƒe me la esia tsitre ɖe Kristo ŋuti labe Aƒetɔ Yesu Kristo gblɔ be ke ne miele gbe dom ɖa la migagblɔ nyatsinyatsi abe trɔ̃subɔlawo ene o. Elabena wobu xa bena le yewo ƒe nya geɖewo gbɔgblɔ ŋuti la woaɖo to yewo. Eya ŋuti migaɖi woawo o, elabena mia fofo la nya nu siwo hiã mi hafi miebianɛ. Alie Biblia ƒe Mawu la le hafi na agble gɔ hã enye xoxo nu si nye wo hiahiã. Yeta nu katã na yi edzi anɔ nya ɖeka gblɔ nɛ. Nu ka ne le susum tso enu be tokunɔe wònye eye mesea nu gɔme kaba oa. Ɖeko wòafia abe miaƒe Mawu la menye Mawu nyui wònye ene o. Elabe Biblia ƒe Mawu si Aƒetɔ Yesu Kristo fia la kura hafi miado gbe ɖa ɖekoe midze gbedodo ɖa gɔme. Fofo la se egɔme xoxo. Ɖeko labe ale English ƒe abebunya aɖe li. Nyagbe ɖeka de na nunyala xoxo. Ne ame si le nya sem nunyala wònye la mehiã be nanɔ gblɔm nɛ ake o. Fofo si le dziƒo la gblɔ be hafi miabia la nye la maɖo enu. Egblɔ esia le Yesaya ƒe agbalẽ tabla 95 kpikpi 24. Eye wòava ve me be matɔ hafi woava yɔm eye ne wogale nuƒoƒo dzi la masii. Ne wogale nuƒoƒo dzi la masii. Nene ƒe ame siawo siwo le nyateƒe la dim la ava ve me be hafi woayɔm matɔ eye ne wogale nuƒoƒo dzi la masii. Mekpɔ wu nuƒoƒoa nu haɖe o. Ɖekoe nele nu ƒom nedze nuƒoƒo gɔme. Mawu se wo gbe xoxo. Yeta ɖewo wòhiã be nayi edzi anɔ gbedodoɖa ɖeka ƒomevi gblɔma. Sumata nɔvio wogbe gbedodoɖa anɔ nyatsinyatsi la gblɔm. Abe Aƒetɔ Yesu Kristo gblɔ be mia fofo la nya nu siwo hiã mi hafi miebianɛ. Le nyateƒe me enya la gale wo dzime ko. Mekpɔ gblɔe haɖe o. Gake Mawu se egɔme xoxo nu si nedzi be yeabia tso egbɔ. Yeta susu katã wòdze be ne miele gbe dom ɖa míanɔ nyatsinyatsi gblɔm le míaƒe gbedodoɖawo me. Ɖe míele vlo dom Mawu alo bu Mawu be tokunɔe wònye. Abe ale si hadzidzi aɖe gblɔe ene be mexɔ edzi se be le ahomuya ƒoƒo la tame la
Bedodoɖa sue kekeake sina agblɔ la, ame aɖe asi kokoko. Mekɔ edzi se be ame gã aɖe le teƒe aɖe si sea nya sia nya. Yi ɖe sia ɖe si ma ase vidzi siwo dzi ƒe glidodo alo aka asi aŋgba alo akpɔ alilikpo la, mayi medzesi azɔ susu yi ta dzixɔse sia le asinye ɖo. Ame si ŋlɔ ha sia la enyo ŋutɔ elabe enya nu si gblɔm wòle. Egblɔ be yexɔ edzi se be le ahomuya ƒoƒo tame gɔ̃ hã, gbedodoɖa sue aɖe kekeake wòya susu tso esia ŋuti le esime ahomuya le ƒoƒom. Kura ne edo gbe ɖa ahomuya le ƒoƒom o, wò gbedodoɖa sue kekeake la eya asi. Mekoe se bena ame gã aɖe le afi aɖe si sea nya sia nya. Wɔla gã aɖe si nya nu sia nu eye ate ŋu ase wò gbedo nyawo katã, wò gbedoɖa nyawo katã. Yeta aleke wɔ nayi edzi anɔ nya ɖeka ƒomevi gblɔm? Yata migado dɔmedzoe o. Rosario la mele Biblia me o, menye Kristo ƒe nufiafia wònye o. Rosario sia ɖokoe wòva do ƒe 1000 kple edzivɔ esime apɔstolowo ku vɔ esime Kristo yi dziƒo megbe. Yeta aleke míagblɔ be katolikotɔwo ƒe nufiafia sia enye nufiafia si nye nyateƒe nufiafia wa. Woya susu tso esia ŋuti. Ame si ne le gbea dom ɖa na la, nu siwo katã tɔ wònye, ate ŋu ase wò gbe kura ne ahomuya le ƒoƒom, kura hafi nagblɔe la enyi xoxo. Yeta nu katã nayi edzi anɔ nya ɖeka gblɔm ne le gbe dom ɖa. Yeta Kristo gblɔ esia ɖo eye naɖo ŋku kpikpi sia dzi. Ke ne miele gbe dom ɖa la, migagblɔ nyatsinyatsi abe trɔ̃subɔlawo ene o, elabena wobu xa bena woase yewoƒe gbe le woƒe nya geɖewo gbɔgblɔ ŋuti. Eya ŋuti migaɖi woawo o, elabena mia Fofo nya nu siwo hiã mi hafi miebianɛ. Le Sebohano gbe me, Mateo 10:8. Eya ŋuti migaɖi woawo o, elabena mia Fofo nya nu siwo hiã mi hafi miebianɛ. Egblɔ le Ilokano gbe me be eya ŋuti migaɖi woawo o, elabena mia Fofo nya nu siwo hiã mi hafi miebianɛ. Le Papango gbe me, eya ŋuti migaɖi woawo o, elabena mia Fofo nya nu siwo hiã mi hafi miebianɛ. Emekɔ ƒãa gado gbe ɖa anɔ nya ɖeka ƒomevi gblɔm o. Kristo gbe esia be le ɣeyiɣi ɖeka me, le nene ƒe gaƒoƒo ma me pɛpɛpɛ nanɔ nya ɖeka gblɔm, elabena mesesẽ be naƒo ŋu kple Mawu o. Mawu menye tokunɔtɔ o be nayi edzi anɔ wò gbedodoɖa ɖeka ƒomevi gblɔm nɛ o. Esia nye Kristo ƒe sewo dometɔ ɖeka. Azɔ aleke wòdze be míado gbe ɖae? Míaxlẽ nyagblɔla ta 5 kpikpi le ƒegbe Biblia me ta 4 kpikpi 9. Kpɔ wò afɔ dzi ne eyina ɖe wò Mawu ƒe me, eye vava ne woase nya nyowu bometsilawo ƒe akpedavɔsa, elabena numanyamanya tae wole nu vɔ̃ɖi wɔm ɖo. Ta 5 kpikpi 1 gblɔ be wò nu megatsɔ blablabla, wò nu negatsɔ blabla o, eye wò dzi negatsɔ ne wòaƒo nu le Mawu ŋkume o, elabena Mawu le dziƒo eye wòe ne le anyigba. Eya ta wò nyawo nenɔ ʋɛ. Mawu dziƒoe wòle eye wòe ne le anyigba dzi. Eya ta wò nu negatsɔ blablabla o, eye wò dzi negatsɔ ne wòaƒo nu le Mawu ƒe ŋkume o. Wò nyawo nenɔ ʋɛ abe le kpɔɖeŋu me. Srɔ̃wò le dɔ lém
alo dze dɔ do gbe ɖa ne Mawu alo ne wòanye be anyigba ʋuʋu aɖe dzɔ do gbe ɖa ne Mawu. Tsã va yi la, anyigba ʋuʋu aɖe dzɔ ɖe nye ɖo ŋkue dzia le Filipi dukɔa me. Nye nɔ Makati le ɣe ma yi me. Fresiwo siwo tsɔ glasiwo woe la wogbã le Ayala Avenue. Glasiawo kaka ɖe anyigba dzi, ɖe anyigba ʋuʋu sesẽ ma ta. Wonɔ tsatsa dam le míaƒe teƒe si mí le ƒe akpa ɖe. Amewo le zame nɔ gambli dam alo tsatsa dam. Esime anyigba ʋuʋu le dzɔdzɔm, wokɔ woƒe sipa la ƒu gbe eye wogblɔ be mía Fofo si le dziƒo, wò ŋkɔ ŋuti nakɔ, wò fiaɖuƒe nava, na mí egbea. Wole gbe sia dom ɖa va se ɖe esime anyigba ʋuʋu la tɔ te eye wogblɔ be ewu nu vɔ eye wogava fɔ sipawo le anyigba eye woyi edzi le woƒe tsatsa dam. Menɔ susu bum be nu ka te woƒe gbedodoɖa le alia ɖo? Anyigba ʋuʋue le dzɔdzɔm gake gbe si wodo ɖa nye be na mí egbea míaƒe abolo si asu mía nu. Ɖe aɖu nu esi anyigba ʋuʋu le dzɔdzɔma eye míele esia gblɔm ake. Ɖeko menɔ susu bum ne wònye be mía ado gbe ɖa. Mawu gblɔ be eya la le dziƒo eye woe nele anyigba dzi. Dometsotsobo le mia dome eya ta wò nyawo nenɔ ʋĩi. Ne nàdo gbe ɖa le esime anyigba ʋuʋu le dzɔdzɔm eye ne tsi dzimaɖi le ƒomea ŋuti la, agblɔ be Aƒetɔ kpɔ nublanui na mí, na nye ƒome, srɔ̃nye kple vinyewo, ɖe mí tso afɔku sia me. Alia wòle. Mawu nye xoxo, ese gɔme xoxo, gake ne wònye be nàdo gbe ɖa be Maria kɔkɔe Mawu ƒe nɔ, do gbe ɖa mía nu vɔ̃ wɔlawo ta va se ɖe míaƒe kome. Amen. Maria kɔkɔe Mawu ƒe nɔ, do gbe ɖa mía nu vɔ̃ wɔlawo ta eye nele gbe sia dom ɖa le anyigba ʋuʋu yi la, woe asusu tso enu. Gbedodoɖa sia le eteƒea esime anyigba ʋuʋu le dzɔdzɔm. Na mí míaƒe abolo. Megakplɔ mí ɖe tetekpɔ me o. Aleke woakplɔ wo ayi tetekpɔ me esime wònye anyigba ʋuʋue le dzɔdzɔm xoxo? Nene ƒe gbedodoɖa siawo la, womenye gbedodoɖa siwo dze o. Wonye gbedodoɖa siwo mehiã le ɣeyiɣi mawo me o. Eye nàyi edzi aganɔ egblɔm ake la, Kristo gbe esia eye mɔnuwo dometɔ ɖeka si woato alebe woaxɔ gbedodoɖawo le Mawu ƒe ŋkume. Me womewɔnɛ be woaɖi afia o. Ame aɖewo wodoa gbe ɖa be woaƒo adegbe, be woaɖi afia. Wodoa gbe ɖa le ablɔwo dzi. Wodoa gbe ɖa le mɔwo dzi. Wodoa gbe ɖa le gbedoxɔwo me eye woʋua woƒe fresiwo kple ʋɔtruwo ada ɖi. Ɖo to mía asi nya siwo gblɔ. Mateo 10:5. Eye ne miele gbe dom ɖa la, miganɔ abe alakpatɔwo ene o. Elabena wolɔa gbedodo ɖa le tsitrenu le ƒuƒoƒewo kple ablɔwo ƒe dzogoewo dzi bena amewo nakpɔ yewo. Vavã mele egblɔm na mi bena woxɔ woƒe fetui xoxo. Ke wo la, ne ele gbe do ge ɖa la, yi ɖe wò xɔ game eye esi netu ʋua la, nàdo gbe ɖa na Fofo le aɣlaƒe eye Fofo si le nu kpɔm le aɣlaƒe la ɖo eteƒe na wò le gaglãgbe. Ne ƒe nya sia mekɔ be gbedodoɖa medze be woawoe anɔ ɖem nɔ amewo fiam o. Enye nyaɣla si le míawo kple mía Mawu la dome. Menye be nàɖi afia ame bubuawo be nele gbe dom ɖa o. Yetae le míaƒe takpeƒeawo me la, míedoa gbe ɖa be míaɖi fia amewo o. Susumata le míaƒe takpeƒeawo la, míetsɔa míaƒe ʋɔtruawo. Míetsɔa míaƒe fresiwo ne míele gbe dom ɖa, alebe míagaɖi fia amewo be míele gbe dom ɖa o. Ne miele gbe dom ɖa la, Mawu gblɔ be miganɔ abe alakpatɔwo ene o. Elabena wolɔa gbedodoɖa le tsitrenu. Nu ka ta wolɔa gbedodoɖa le tsitrenu le ƒuƒoƒo kple ablɔwo dzi ɖo? Bene amewo nakpɔ yewo. Vavã mele egblɔm na mi bena woxɔ woƒe fetui xoxo. Yeta
Kristo gbe esia bena na do gbeda na adi fia amewo. Tsamba yi la, Yudatɔwo ƒe gbedoxɔwo la, frese gãgãgãgãwoe le wo nu. Yeta ne wodo gbeda, zale si wòdze be woadze klo la, wonɔa tsitrenu. Alebe amewo nakpɔ wo. Eya ta miganɔ abe woawo ene o. Ne miele gbe dom ɖa la, yi ɖe wò xɔ gã me. Eye esi netu ʋua la, nado gbe ɖa na fofo le aɣlaƒe. Eye fofo si le nu kpɔm le aɣlaƒe la ɖo eteƒe na wò le gaglãgbe. Nyasia eme kɔ ale gbegbe. Mehiã bena agblɔ nya bubu aɖeke alo aɖe Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe nya gɔme o. Labe eme kɔ xoxo vɔ. Be wogbe be nado gbe ɖa esi wònye be wòle wò dzime be yeaɖi afia amewo. Ame geɖewo doa gbe ɖa alia woɖe fiana le TVwo dzi. Ame aɖewo kpɔna míaƒe Blema mɔ ƒe nufiafia eye wobiana be nu ka ta miedoa gbe ɖa ne miedze míaƒe program Blema mɔ ƒe program la gɔme o. Menye nyateƒe wònye be miedoa gbe ɖa o. Ɖekoe míeɖenɛ fiana o elabe Mawu gbe esia. Labe Biblia gblɔ be ne miele gbe dom ɖa la, miganɔ abe alakpatɔwo ene o. Ame siwo lɔa gbedodo ɖa le tsitrenu bena amewo nakpɔ yewo. Mawu mɔɖeɖe li nɛ be woado gbe ɖa le tsitrenu. Ɖekoe manɔ abe alakpatɔwo ene siwo lɔa gbedodo ɖa le tsitrenu alebe amewo nakpɔ wo ene o. Krɔ ne nado gbe ɖa le tsitrenu gake be maɖi afia amewo o. Nele teƒe siwo amewo mate ŋu akpɔ o. Menye le mɔto si ame sia ame si to afi ma akpɔ wo ene o la, womegbe tsitrenɔnɔ ƒe gbedodo ɖa o. Marko 11:25. Eye ne miele gbe dom, ne miele tsitre le gbe dom ɖa, eye nya aɖe le miaƒe dzime ɖe ame aɖe nu la, mitsɔe kie, bena mia Fofo si le dziƒo la natsɔ miaƒe vodadawo hã ake mi. Eye ne miele tsitre le gbe dom ɖa la, mitsɔe ke. Nya sia Aƒetɔ la gblɔ. Ne wòanye be nya aɖe le miaƒe dzime ɖe ame aɖe nu la, mitsɔe ke, bena mia Fofo si le dziƒo la natsɔe miaƒe vodadawo hã ake mi. Yeta ɖoɖo aɖe le Biblia me be ate ŋu anɔ tsitrenu ado gbe ɖa, gake ɖekoe mianɔ abe alakpatɔwo ene siwo nɔa tsitrenu le ƒuƒoƒewo alebe amewo nakpɔ wo la ene o. Emegbe la, míegblɔna egɔme se ge susu yi tsayi. Kristotɔwo hã woate ŋu anɔ tsitrenu ado gbe ɖa, gake la manɔ abe alakpatɔwo siwo nɔa tsitrenu ɖe sia yi nɔa gbe dom ɖa ene o. Mina míakli ake. Mateo 10:5. Nɔviŋutsu Daniel. Eye ne miele gbe dom ɖa la, miganɔ abe alakpatɔwo ene o. Elabena wolɔa gbedodo ɖa le tsitrenu le ƒuƒoƒewo kple ablɔwo ƒe dzogoewo dzi. Wolɔa gbedodo ɖa le tsitrenu le ƒuƒoƒeawo me. Wolɔa gbedodo ɖa le tsitrenu. Esia nye woƒe agbenɔnɔwo. Wolɔna be yewoado gbe ɖa le tsitrenu. Nu ka ta? Nɔviwo, ɖe mienye be ne mienye kristotɔ la, medze be esia yi mianɔ tsitrenu ne miele gbe dom ɖa oa. Ɖekoe nanɔ tsitrenu ado gbe ɖa ne mɔnu aɖeke meli na wo be nadze klo o. Gake ne nate ŋu adze klo la, edze be míadze klo ne miele gbe dom ɖa na Mawu. Gake la, ne mate ŋu adze klo o vavã la, ate ŋu anɔ tsitrenu ado gbe ɖa. Ɖekoe manɔ abe alakpatɔwo siwo ɖenɛ fiana ne wole gbe dom ɖa ene o. Ake ne ele gbe dom ɖa na Mawu, ne míate ŋu adze klo la, míadze klo na eya ma. Míaxlẽ. Dɔwɔwɔ 22:36. Eye esi wògblɔ esiawo la, edze klo, eye eya kpli wo katã wodo gbe ɖa. Ɖe nekpɔ esia. Kristotɔ gbãtɔwo la, ne wole gbe dom ɖa, wodze aklo. Le akpa ma gome, mele miaƒe susu kpem va afi sia. Katolikotɔwo, Iglesia ni Kristo, Baptist, Mormon, hawo katã
Míaƒe hala mefia mi esia o. If the situation allows, Bene Kristo to udu beda. yung binasa po natin, Ne nusimatu kung ating titignan sa Griego, sa Bibliang ginamit na pipi salita, simie klela ne miakpe le hela gbema. yung salita, Hela pe nyagbe siwo za. "Lord siya at nanalangin kasama Be sa eje klola si eye Pablo po, udu beda kple kata na nikluhod, Paulo kple Kristo to gbantowo lahat yung wodze klo do beda kple kata wo popu popue le eyi sime wo popu de ne se egɔme nyagbe si nye klo dzedzea. Edze klo. Nyagbe si nye dze klo la le hela gbeme enye titemi. Titemi. Esia ƒe gɔmeɖeɖe nɔ tu Daniel. Esia ƒe gɔmeɖeɖe la eya nye be ale na ƒoklome abɔbɔ ade tagu le anyimɔmlɔ ƒe nɔnɔme la nu. Ayun. Ang kahulugan pala po ng salitang titemi, Esia etovo na atɔklo anyi adzɔkan. Nyagbe si nye titemi le Biblia me la eye nye be na bɔbɔ ɖokuiwo ɖe anyi aƒoklome ade tagu. Biblia ƒe gɔmeɖeɖe hena klo dzedze alo titemi la eye nye be na dze klo atsyɔ mo anyi ne wòanye be wo ya ne dze klo la efia be na wo klo matɔ klo anyi o eklo na yi gɔme na o. Le Tagalog gbe me la wogblɔ be na ŋlɔ klo ade ɖokuiwo te. Ne ame aɖe dze klo la be na ŋlɔ wo klo me la nu si adzɔ ye nye esia. Alia klo dzedze la le. Ele anyimɔmlɔ ƒe nɔnɔme la nu eye ne dze ŋgɔ eye ne tsyɔ mo anyi. Ne miele miaƒe aƒewo me la miate ŋu awɔ esia nɔviwo. Ne mieƒoƒu ɖe takpeƒewo me, teƒewo takpeƒewo me le dzadze la miate ŋu awɔe. Susumata le miaƒe takpeƒewo la míegblẽna míaƒe afɔkpa ɖe mɔnu alebe teƒea nanɔ dzadze alebe ne mi le gbe dom ɖa míate ŋu adze klo. Abe nu si Kristo tɔ gbãtɔwo wɔ ene. Alia hã Kristo do gbe ɖae. Mina míaxlẽ Mateo 9:50 nɔvinu tu Daniel. Eye esi wòte yi nugɔ vɛ la, edze klo tsyɔ mo anyi hedo gbe ɖa gblɔ bena, Fofonye, ne ate ŋui la, na be kplu sia nato nutinye ayi. Gake la menye ale si nye ŋutɔ medi o, negbe ale si woe nedi ko. Esime Aƒetɔ Yesu Kristo do gbe ɖa le Getsemani ƒe abɔ me la, nyagbe si woza le Tagalog gbe me la, nyagbe si woza ne míaxlẽ English gbe me la, ele bɔbɔe be woase gɔme. Míaxlẽ nɔvinu tu Daniel. Eye esi wòte yi nugɔ ʋɛ la, edze klo tsyɔ mo anyi hedo gbe ɖa. Eyi nugɔ ʋɛ eye wòdze klo tsyɔ mo anyi. Etsyɔ mo anyi. Hela ƒe nyagbe si woza be etsyɔ mo anyi. Nyagbe si woza eye nye pipto alo peto. Esia ƒe gɔmeɖeɖe la eye nye ale yi na ayi anyi ayi adidi ɖe anyi ɖeko labe yameʋu si didia ɖe anyi ene alo yi dzedzege ɖe anyi. Nu sia Kristo wɔ. Kristo etsyɔ mo anyi, eƒe mo nɔ anyigba. Le English gbe me woɖe egɔme nyuie. Etsyɔ mo anyi hedo gbe ɖa. Gbɔgbɔ ma pɛpɛpɛ Apostol Paulo ɖe fia
Kristo to gbãtɔ wɔ si nye titemi. Gaya ng nag-a-alight na isang eroplanong naglalanding. Labe yameʋu ale yi wòdzena ɖe anyi ene. Medzɔna, metsɔna ta yina yame o, ke boŋ eɖiɖia anyi. Miɔ, nenema ke nye titemi. Katolikotɔwo wodoa gbe ɖa atɔ klo anyi adzɔ kaŋ. Nu sia pɛpɛpɛ habubɔwo katã kli wɔna. Ne wodze klo la, wotɔa klo anyi adzɔ. Gake le Biblia ma klo dzedze la, ele motsɔ ge anyi. Titemi le Hela gbe me, si gɔme enye bɔbɔenyenye, Mawu subɔsubɔ alo bubudede Mawu nu. Nu sia te woŋlɔe ɖe nubabla xoxoawo me hã. Miaxlẽ Salomowo ƒe agbalẽ tabla 95. Miva, mina míabɔbɔ ade ta agu adze klo ɖe Aƒetɔ míawɔ la ŋkume. Mina míade ta agu adze klo ade ta agu na Aƒetɔ míawɔ la ŋkume. Le Tagalogbe me la, nyagbe si nye abɔbɔ la, míese gɔme gake Visa kple Ilokano la míenya o. Gake le Tagalogbe me la, nyagbe si woza egɔme nye be na ade ta agu. Azɔ míaxlẽ esia le English gbe me, nɔvi ŋutsu Daniel. Miva, mina míabɔbɔ ade ta agu adze klo ɖe Aƒetɔ míawɔ la ŋkume. Bena adze klo la, esia hã gɔmeɖeɖe nye be nàtsyɔ mo anyi, nàde ta agu. Le Hebritɔ ƒe Biblia me, elabe le nubabla xoxoa me míekpɔe le. Nyagbe si woza le afi ma, eya nye kaura. Nyagbe si nye kaura, gɔme nye be nàƒo klo me. Enye titemi le Hela gbe me, be nàƒo klo me, nàtsyɔ mo anyi, nàtsyɔ mo anyi, nàbɔbɔ ɖokuiwò. Esie nye gɔmeɖeɖe la. Yeta gbedodoɖa si ŋuti bubu le na Mawu vevietɔ ne wò ɖeɖe neli le zã me. Alo ne wò ƒome gbɔna gbedo ge ɖa, alo ele wò aƒe me. Gbedodoɖa si wòdze be na awɔ, be nàtsɔ bubu gã ade Mawu nu la, eye nye be na abɔbɔ ɖokuiwò, si gɔme enye kaura le Hebrew gbe me, eye le Hela gbe me woyɔe be titemi, si gɔme enye míaɖi afia ale yi kaura alo titemi la le. Esia nye titemi ƒe nɔnɔme la, si míate ŋu awɔ le míaƒe aƒewo me, le míaƒe xɔwo me. Afi sia ame aɖeke makpɔ wò le o, gake nunɔlawo mefia esia o. Miegblɔ be ƒe 15 srɔ̃ misrɔ̃ Latin gbe, gake nu ka te womesrɔ̃ Hela gbe o. Biblia la woŋlɔe ɖe Hebrew gbe kple Hela gbe me, gake nunɔlawo srɔ̃ Latin gbe. Tsã va yi la, wowɔa woƒe misa le Latin gbe me, esi me le ɖevi me la, nu siwo wɔna, gake azɔ megale Latin gbe me o. Amen. Sasagot yung mga ano. Ngayon wala na yun eh. Ang minaster ng mga paring Katoliko, Latin. Pourquoi doit anu be amen? Akele Ŋkeke siawo dzo megawɔm o. Katolikotɔwo ƒe nunɔla wonya Latin gbe. Evɔ ɖe wòdze be woanya Hebrew gbe kple Hela gbe. Elabe woŋlɔ Biblia ɖe Hebrew gbe kple Hebrew gbe me. Ne ɖe wose gbe siawo gɔme la, anye ne gbedodoɖa si katolikotɔwo afia la, eya anɔ Biblia me. Titemi kple kaura. Sia gɔme nye be nadze klo, natsyɔ mo anyi le Mawu ŋkume, si nye subɔsubɔ ƒe dzesi kple bubudede Mawu nu siwo katã tɔ la nu. Ne nàwɔ esia ado gbe ɖa la, nu se le enu nɔviawo. Esia nye kristotɔwo ƒe gbedodoɖa ƒe nuwɔna tsã. Le nyateƒe me si me apɔstolowo doa gbe ɖa la, wodze klo. Ne
ne wòanye be mɔnu aɖeke meli woado gbe ɖa o, woadze klo o la, abe le kpɔɖeŋu me ne le agble me, afi si srɔ̃wo alo nudzãwo le, nutɔamewo le, aleke nàdze klo ɖe afi ma, abe le kpɔɖeŋu me ne le afi si tsi ɖɔ ɖo babawo le afi ma, aleke nàte ŋu adze kloe. Nu ɖeka ko si nàte ŋu awɔe nye be nàdo gbe ɖa le tsitrenu. Biblia ɖe mɔ na esia, ɖekoe mawɔe wòanye nuwɔna si ama o abe ale si alakpatɔwo wɔna ene o, elabena wolɔ̃a gbedodoɖa le tsitrenu. Kristotɔwo hã woate ŋu ado gbe ɖa le tsitrenu, gake migalɔ gbedodoɖa le tsitrenu o. Nu ka tae? Labe gbedodoɖa si nu bubu le enu wu la, eyae nye klodzedze ado gbe ɖa nɛ, elabena míenye be esia nye mɔnu si dze nato ade bubu Mawu nu. Abe le kpɔɖeŋu me, egbɔna nu ƒo ge na dukplɔla be yeaɖo adze kple dukplɔla. Dukplɔla koe wònye. Le ɣeyiɣi aɖewo me la, mibɔbɔa ta be miatsɔ ade bubu enu. Ɖoɖo si le England eye nye be ne egbɔna godo ge nyɔnufia gã Elizabeth le England dukɔa nua, ne dukɔ aɖe ƒe dukplɔla nenye hã la, ɖoɖo si lie nye be nàbɔ wò ta, nàbɔbɔ wò ta, nàde bubu nyɔnufia gã Elizabeth evelia nu. Esia nye ɖoɖo dometɔ ɖeka. Ne nàto nyɔnufia la ŋkume la, ade tagu. Ɖeko labe tagalo ƒe nyagbɔgblɔ aɖe ene. Ne nàto ametsitsiwo ƒe ŋkume la, agblɔ be taflatse mato mia gbɔ. Bubudede wo nu. Dukplɔla koe wònye, amegbetɔ koe wònye. Nyɔnufia la amegbetɔ koe wònye, gake miewɔ esia eye miava aƒo ŋu kple Mawu la, edzi be míawoe awu, ade bubu enu awu, eye kristotɔwo te ɖe esia fia. Ne miegbɔna gbedo ge ɖa nu si Kristo kple apɔstolowo wɔ, be esi wodo gbe ɖa la, wotsyɔ mo anyi, wodze klo. Be nàdze klo gɔme nye be nàƒo wò klo me, eye anɔ anyimlɔmlɔ ƒe nɔnɔme la nu alo nàtsyɔ mo anyi, mele abe ha siwo ne le fifia ene o. Wo katã wotɔ klo anyi hedzɔ kãŋ. Pastor aɖewo kura ne wole gbe dom ɖa, wole asi nyem le yame. Wo ŋutɔ ƒe nuwɔnawo li, gake ne míaxɔ Biblia dzi ase eye míazã nu si le Biblia me la, mía katã woaɖɔ mí ɖo. Gake la, pastor geɖewo la, womelɔ̃a nu si nyo o, ke boŋ nu si nenye nu gbegblẽ. Ɖekome ɖe sia fia mi, menye be matsitre ɖe wo nu o, ke boŋ be maɖi fia mi nu si le Biblia me kple nu si wɔm wole. Nu ka tae woawo to vo ɖo? Nya si Biblia gblɔ ye nye si, gake woawo le nu bubu aɖe wɔm. Biblia gblɔ esi, gake woawo wole nu bubu aɖe wɔm. Ye tae nu siawo le dzɔdzɔm le ŋkeke siawo me. Le míaƒe nusɔsrɔ̃wo me la, miado esia akpɔ. Menye be miado dɔmedzoe ɖe ŋutinye ta o, elabena mele xlẽm nu si gblɔm mele la tso Biblia me. Mawu ƒe sewo, Kristo ƒe sewo, ɖekoe mele egblɔm, elabena Mawu gbe be nàdo gbe ɖa nyatsinyatsie. Kristoe gblɔ esia. Ne wònye be le kpɔɖeŋu me nyemexlẽ o la, ɖe miado dɔmedzoe ɖe ŋutinye. Godo, ne nyemexlẽ nane si tsitre ɖe ŋuti o la, mado dɔmedzoe ɖe ŋutinye o. Gake si mexlẽ la nedo dɔmedzoe. Ye ta meka ŋutie nedo dɔmedzoe ɖo? Kristo ye, elabe eyae gblɔ esia. Mateo 10:7. Ke ne miele gbe dom ɖa la, migagblɔ nyatsinyatsi abe trɔ̃subɔlawo ene o. Maria kɔkɔe yɔ fu kple amenuveve. Aƒetɔ la li kpakplo woyra wo le nyɔnuwo dome. Woyra wò dɔmevi Yesu. Maria kɔkɔe, Mawu dada do gbe ɖa ɖe nyanuvɔwɔla ta tso fifia va se ɖe míaƒe kume. Amen. Maria kɔkɔe yɔ fu kple amenuveve. Aƒetɔ la li kpli wò. Woyra wò nyɔnuwo dome. Woyra wò dɔmevi Yesu. Maria kɔkɔe do gbe ɖa nyanuvɔwɔlawo ta tso fifia va se ɖe míaƒe kugbe. Amen. Maria kɔkɔe yɔ fu kple amenuveve. Aƒetɔ la li kpli wò. Krɔ hã ne Mawu ƒe nɔƒe nele la, Mawu mevo o, eye woe nanɔ gbe sia dom ɖa ake eye nele nya geɖewo gblɔm. Mitsɔe kem. Mía dumeviwo, taɖodzinu aɖeke mele asi matsitre ɖe ame aɖeke ŋuti o. Mía ɖeko medzi be mafia nu si ne le Biblia me. Be gbedodoɖa na Mawu la, ɖoɖo le enu, hehe le enu alo kpakpla le eme. Menye nu sia nu si nedzi be yeawɔ la, eye nàwɔ o. Ne edo gbe ɖa la, edzi be nàdze klo.
ne edo gbedala megagblɔ nyatsi o. Nu ka hã bubu aɖe nye sia. Korintotɔwo ƒe agbalẽ gbã tawi ɖekɛ kpikpi ene yi ɖe atɔ̃lia. Ke ŋutsu sia ŋutsu si doa gbe ɖa alo gblɔa nya ɖi eye wòtsyɔ nu ta la doa nukpe eƒe ta. Ke nyɔnu sia nyɔnu si doa gbe ɖa alo gblɔa nya ɖi eye mebla ta o la doa nukpe eƒe ta. Elabena ele abe ɖe wòlu ta ene. Esia nye nyawo dometɔ ɖeka. Ŋutsu sia ŋutsu si doa gbe ɖa eye wòtsyɔ nu ta la doa nukpe eƒe ta. Bubu made Mawu nue wònye ne ŋutsu le gbe dom ɖa tsyɔ nu ta. Esia ele Biblia me. Mawu ƒe nya gblɔ be ŋutsu sia ŋutsu si doa gbe ɖa alo gblɔa nya ɖi eye wòtsyɔ nu ta la doa nukpe eƒe ta. Eye nyɔnu sia nyɔnu si doa gbe ɖa alo gblɔa nya ɖi eye mebla ta o la doa nukpe eƒe ta. Efia be ne nyɔnu le gbe dom ɖa, ele be nutsyɔnu nanɔ ta nɛ. Amen. Nyɔnu aɖewo wometsyɔa nu ta doa gbe ɖa o. Míegblɔna nusrɔ̃ge atso esia ŋuti. Nu kae nye nutsyɔnu sia si wòdze be ne nyɔnu le gbe dom ɖa la wòanɔ ta nɛ. Eye ne ŋutsu doa gbe ɖa la, eƒe ta medze be wòatsyɔ nui o. Ele be nutsyɔnu maganɔ ta nɛ o. Aleke esia anɔ azɔ? Ɖe miado dɔmedzoe ɖe ŋutinye ne mietso India. Evɔ nu si xlẽm le la etso Biblia me. Megado dɔmedzoe o. Kristoe gblɔ esia. Mawu ƒe nya ye wònye. Azɔ ne wòanye be enye nyɔnu eye nutsyɔnu mele ta na o la, ele nukpe dom wò ta le Mawu ƒe ŋkume. Ne wòanye be nutsyɔnu mele ta na o, ame kae gblɔ nya sia o? Menye nyie o. Kristoe gblɔ nene ƒe nya siawo. Yeta nu ka miawɔ ne miado dɔmedzoe ɖe ŋutinye la menye ŋutinye o, ke boŋ Kristo ŋutie miedo dɔmedzoe ɖo. Ne miado dɔmedzoe la ɖohi etsɔ miagava azɔ o. Miva alebe miava se gɔme. Miase ese siawo gɔme. Ese siawo la ha bubuawo mele efiam o. Ɖe miesi tso ha bubuawo gbɔ be ne miele gbe dom ɖa la edze be miadze klo. Miadze kloa? Ne miele klo dzem la, miatsyɔ mo anyi. Menye be miatɔ klo anyi adzɔ kam o. Ɖe miese sia tso Yehowa ɖasefoawo gbɔ ma alo Adventistɔwo alo ha bubuawo gbɔa? Ao, nu ka tae? Labe nu si le Biblia me menye ye fiam wole o. Ne wòanye be le kpɔɖeŋu me menya Hela gbe o la, gake wode gɔme le English gbe me be Yesu Kristo dze klo tsyɔ mo anyi hedo gbe ɖa. Miase gɔme le English gbe me. Ne womese Hela gbe me o la, nu ka ta miedze gbagba se gɔme le English gbe me o? Be esime apɔstolowo wodo gbe ɖa la, wodze klo tsyɔ mo anyi. Esia le Biblia me, English Biblia me. Wode egɔme nyuie. Ne mese egɔme le Tagalog gbe me alo gbegbɔgblɔ bubuawo me o la, ase gɔme le English gbe me. Ne ɖekoe miawɔ nugɔmekuku la, ele be miadze si be gbedodoɖa la menye be natɔ klo anyi adzɔ kam abe nu si katolikotɔwo wɔna ene o. Ake menye alia wòdze be wòanɔ o. Ele be wòanɔ na atsyɔ mo anyi. Yeta nɔvinya amegbetɔwo, esia le Biblia me. Migado dɔmedzoe elabe le Biblia me Mawu ƒe nya wònye. Ne mido dɔmedzoe la, edze abe Mawu ƒe nya ŋutie mido dɔmedzoe ɖo. Elabe miado dɔmedzoe ɖe ŋutie ne nyemegblɔ esia o. Si tsitre ɖe wò xɔse la ŋuti o. Nu ka ta miado dɔmedzoe ɖe ŋutinye evɔ nye nyemewɔ vɔ aɖeke ɖe mia ŋuti o? Nu ka ta mido dɔmedzoe ɖo? Ame aɖewo woli la, wodo dɔmedzoe ne mexlẽ nyateƒe la ɖe nu si mexlẽ la ta. Yeta edze abe menye nutinye miedo dɔmedzoe ɖo o, ke boŋ Kristo ŋutie. Kristo si fia esiam le Biblia me. Yeta esia nye nu ɖeka ɖe si miado dzesie. Le gbedodoɖa ƒe
ƒe akpadzi la ha xexlẽme akpe akpewo melɔ̃ na wo nɔewo o. Elabena xexlẽme akpe akpewo mewɔa ɖe nu si ne le Biblia me la dzi o. Azɔ ne woawo medzi be yewoawɔ ɖe dzi o, gake bia mídzi be míawɔ ɖe dzi la enyo ewu. Nu ka tae? Elabe gbedodoɖa te ŋu wɔa nu geɖe ne wòanye be nele Mawu ƒe lɔlɔ̃nu wɔm. Mawu aɖo to mí awu ne míele gbe dom ɖa alia le eƒe nya siwo wògblɔ la nu. Azɔ míaƒe biabia nye be le klodzedze megbe le gbedodoɖa me be nadze klo ado gbe ɖa eye nyɔnu nutsyɔnu nanɔ ta nɛ la, eye nutsu la medze be nutsyɔnu nanɔ ta nɛ o. Nu ka tae? Milé ŋku ɖe mia ɖokuiwo ŋuti, nɔviwo, mika asi miaƒe dziwo nu. Eta le mia nu, eta le asinye. Nye tae nye esia tso nye kɔgbɔ yi ɖe dzigo me. Nye tae nye esia xoxo vɔ. Mia katã tawo le mia nu. Azɔ Biblia edzi be yeafia gbɔgbɔme nane mi. Korintotɔwo ƒe agbalẽgbã 11:3 ke mele didim bena mianye bena ŋutsu sia ŋutsu ƒe ta enye Kristo, ke nyɔnu ƒe ta enye ŋutsu, ke Kristo ƒe ta enye Mawu. Kristo ƒe ta la Mawu ye wònye. Kristo eye nye ta na ŋutsu sia ŋutsu, eye ŋutsu la enye ta na nyɔnu sia nyɔnu. Yeta akpɔe be ene nye esia. Edze gɔme tso nyɔnu la dzi. Nyɔnua le gɔme la, eƒe ta nye ŋutsu, eye ŋutsu ƒe ta enye Kristo, eye Kristo ƒe ta enye Mawu. Yeta nyɔnu ƒe ta la eyae nye esrɔ̃a ŋutsu la, eye ŋutsu ƒe ta la eyae nye Kristo, eye Kristo ƒe ta enye fofo Mawu la. Esia nye ɖoɖo ŋusẽ ƒe ɖoɖo alo dziɖuɖu si le eha la me, si le ha vavã la me. Le eha vavã la me la, nyɔnu edze be nutsyɔnu nanɔ ta nɛ, elabena esia ɖe fia be edea bubu eƒe ta nu eye ele ame aɖe ƒe dziɖuɖu te. Dziɖuɖu aɖe le nyɔnu la dzi eye esia nye ŋutsu la. Yeta nutsyɔnu si le ta nɛ la eye nye eƒe bɔbɔenyenye na Kristo ƒe dzesi, elabena nyɔnu ƒe ta eya nye ŋutsu, ŋutsu ƒe ta eya nye Kristo. Yeta ne wòanye be nyɔnu ƒe ta ƒe dzesi eye nye ŋutsu si nye srɔ̃a ŋutsu la, ne etsɔ nu edzi la, ekema ele ɖem le fiafiam be srɔ̃a ŋutsua le Kristo ƒe dziɖuɖu te. Esia nye nutsyɔnu ta la ƒe gɔmeɖeɖe. Korintotɔwo ƒe agbalẽgbã 11:7 hafi ŋutsu la negatsyɔ nu ta o, elabena Mawu ƒe nɔnɔme kple eƒe bubu wònye, ke nyɔnu enye ŋutsu ƒe bubu, elabena ŋutsu metso nyɔnu me o, hafi nyɔnu boŋu ye tso ŋutsu me. Womewɔ ŋutsu le nyɔnu ta o, hafi wowɔ nyɔnu le ŋutsu ta. Eya ta ele na nyɔnu bena wòakpɔ ŋusẽ ɖe eƒe ta dzi le Mawu dɔlawo ŋuti. Míele esia xlẽ ge le English gbe me, alebe ame siwo mese Tagalog gbe me o la woase gɔme. Hafi ŋutsu la negatsyɔ nu ta o, elabena Mawu ƒe nɔnɔme kple eƒe bubu wònye, ke nyɔnu enye ŋutsu ƒe bubu. Womewɔ ŋutsu le nyɔnu ta o, hafi wowɔ nyɔnu le ŋutsu ta boŋ. Eya ta ele na nyɔnu bena wòakpɔ ŋusẽ ɖe eƒe ta dzi le mawudɔlawo ŋuti. Ma axlẽ sia le Sebuhano gbe me. Hafi ŋutsu la negatsyɔ nu ta o, elabena Mawu ƒe nɔnɔme kple eƒe bubu wònye, ke nyɔnu enye ŋutsu ƒe bubu, elabena ŋutsu metso nyɔnu me o,
hafi nyɔnu boŋ ye tso ŋutsu me. Elabena womewɔ ŋutsu le nyɔnu ta o, hafi wowɔ nyɔnu le ŋutsu ta boŋ. Eya ta ele na nyɔnu bena wòakpɔ ŋusẽ ɖe eƒe ta dzi le mawudɔlawo ŋuti. Le mawudɔlawo ŋuti, le kapapãgagbe me egblɔ bena hafi ŋutsu la negatsyɔ nu ta o, elabena Mawu ƒe nɔnɔme kple eƒe bubu wònye, ke nyɔnu enye ŋutsu ƒe bubu, elabena ŋutsu metso nyɔnu me o, hafi nyɔnu boŋ ye tso ŋutsu me. Eye womewɔ ŋutsu le nyɔnu ta o, hafi wowɔ nyɔnu le ŋutsu ta boŋ. Eya ta ele na nyɔnu bena wòakpɔ ŋusẽ ɖe eƒe ta dzi le mawudɔlawo ŋuti. Le Yilokano gbe me egblɔ be eya ta hafi ŋutsu la negatsyɔ nu ta o, elabena Mawu ƒe nɔnɔme kple eƒe bubu wònye, ke nyɔnu enye ŋutsu ƒe bubu, elabena ŋutsu metso nyɔnu me o, hafi nyɔnu boŋ ye tso ŋutsu me. Elabena womewɔ ŋutsu le nyɔnu ta o, hafi wowɔ nyɔnu le ŋutsu ta boŋ. Eya ta ele na nyɔnu bena wòakpɔ ŋusẽ ɖe eƒe ta dzi le mawudɔlawo ŋuti. Heme kɔƒã nɔviwo, Kristo ƒe apɔstolowo wole nanewo fiam le afi sia be ne nyɔnu ado gbeɖala, edze be dzesi ƒe ŋusẽ nanɔ eƒe ta dzi alo nutsyɔnu nanɔ ta nɛ. Eye ne ŋutsu gbɔna gbedoge ɖa la, medze be nutsyɔnu nanɔ ta nɛ o, elabena ele nukpe dom eƒe ta. Ne nyɔnu ya tsyɔ nu eƒe ta dzi la, ele bubu dem esrɔ̃a ŋutsu la nu. Nyɔnu ƒe ta ƒe dzesi la ye nye ŋutsu la alo srɔ̃a, eye ŋutsutɔ la eye nye Kristo. Azɔ esia egɔme ɖi. Susu katãe ne ŋutsu ado gbeɖala medze be wòatsyɔ nu ta o. India ŋutsuwo wotsyɔa nu ta. Evɔ nyɔnua ya metsyɔa nu ta o. Doa nukpe eƒe ta. Esia nye kuxiwo dometɔ ɖeka si wòdie be míaɖɔ ɖo le Biblia me, tso Biblia me. Mele miakpem ake etsɔ si gbɔna. Míayi míaƒe tanya dzi tso gbedodoɖa ŋuti. Míesrɔ̃ egbea be ne ele gbe dom ɖa, mie gbedoɖa medze míanɔ abe alakpatɔwo ene siwo lɔa gbedodoɖa le tsitrenu be woaɖe fia amewo o. Míaƒe gbedodoɖa medze be wòanye nyatsinyatsi gbɔgblɔ o. Eye ne míele gbe dom ɖa la, edze be míadze klo atsyɔ mo anyi. Míegbɔna edzi yi ge etsɔ ne Mawu lɔ. Ale si wòdze kom be míado gbe ɖae, alebe ne mído gbe ɖa la, Mawu aɖo to mí. Eye ne míedo gbe ɖa la, míate ŋu akpɔ mɔ be Mawu aɖe li le to ɖom mí. Nɔviŋutsu Daniel, etsɔ la, míele mɔ kpɔm be to Aƒetɔ la ƒe kpeɖeŋu kple nuɖenukpɔkpɔ me la, miawɔ ɖeka kpli mí. Esime míayi míaƒe dutoƒo xɔsemenusɔsrɔ̃a dzi, esia ayi edzi va se ɖe fi ɖa. Etsɔ si gbɔna anye míaƒe ŋkeke enelia ne Mawu lɔ. Anye nudi ga 11 le Ghana ƒe gaƒoƒoa nu. Mía ayi mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe sewo sɔsrɔ̃ dzi. Midzi be míaɖo ŋku edzi be esia ayi edzi ŋkeke 14 sɔŋ. Akɔsiɖa 3 ma dzo ɖa se ɖe fi ɖa. Eye etsɔ ake la
míadogo. Esime míayi edzi asrɔ̃nu atso mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe sewo ŋuti. Emegbe la, ne ƒo ga ɖeka kple afã le míaƒe nutowo me la, míele mɔ kpɔm be miawɔ ɖeka kpli mí hena kukuɖeɖe ɖe amegbetɔƒomea ta. Esi anye nudɔ ga ɖeka kple afã ma adzidzi o. Ne míekpã vɔ la, míawɔ esia le egbe ƒe nukeke dzi. Ake le akpe na Aƒetɔ la hena mɔnukpɔkpɔ bubu si wògana mí. Míele mɔ kpɔm be míade akpe na mia katã míaƒe amedzro siwo wɔ ɖeka kpli mí eye wose míaƒe nusɔsrɔ̃. Míawo kple mía nɔvi siwo tso xexea ƒe akpa vovovoawo la, le Mawu ƒe hame. Ake la, míele mia kpem etsɔ si gbɔna ne Aƒetɔ la lɔ efie nudɔ na mia katã hafi míawu míaƒe kpekpea nua. Mina mia katã mía ado gbe ɖa. Panginoon naming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesu Kristo, Aƒetɔ, mía fofo Mawu nusokatãtɔ, le mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me, na axɔ míaƒe akpedada la kple mɔnukpɔkpɔ bubu si nèna mí, alebe mía asrɔ̃ wò nyawo. Fofo, míese wò lɔlɔ̃nu la gɔme ɖe gɔmesese si nèɖe mɔ na mí la ta. Míenyi fe tso asiwò me, Fofo. Kpe ɖe mía ŋuti be míalé wò nyawo me ɖe asi le míaƒe dziwo me, eye míazɔ le wo dzi le míaƒe agbemeŋkekewo katã me. Fofo, kpɔ nublanui na mí, elabena míenye be vodada le mía nu. Nàtsɔ míaƒe vodadawo ake mí. Kpe ɖe mía nu be míawu míaƒe dɔda asiwo nu hafi míava xɔ gbɔ ɖe me tso xexe sia me. Míawɔ edzi susui tae nèwɔ mí ɖo. Fofo, kpɔ nublanui na luvɔ siawo siwo kplɔ wò program la ɖo be woawu nusɔsrɔ̃ siwo katã wɔm míele la nu, eye didima nanɔ wo me be yewoa asubɔ wò eye yewoanɔ ƒuƒoƒea me. Kpe ɖe wo ŋuti, Fofo, alebe ne wosrɔ̃ wò nyawo la, na be woƒe dziwo kple woƒe susuwo naʋu kple wo lɔlɔ̃tɔwo kple woƒe aƒemetɔwo siaa. Kpɔ mía katã mía ta, eye nàyra mía nɔvi siwo le kpekpeɖeŋu wɔm la le míaƒe dɔwɔnawo me, alebe mía katã mía anye wò hadɔwɔlawo, alebe wò nya nade mía nɔvi amegbetɔ geɖewo gbɔ. Míeda akpe geɖe na wò le mía Ɖela Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen. ang walang hanggang pag-ibig ng ating Diyos amang nasa mga langit. Mina míaxɔ lɔlɔ mavɔ si tso Fofo Mawu la gbɔ le dziƒo, dɔyɔyɔ kple amenuveve si tso mía Aƒetɔ Yesu Kristo gbɔ, kpakple Gbɔgbɔ Kɔkɔe la ƒe ɖekawɔwɔ naɖu dzi ɖe míaƒe dziwo me tegbetegbe. Amen.
sa bayang pinagpala, isang binubuklod ng pag-ibig na dakila.